адилеттүү чыкты деп эсептейм. Себеби мен 20 жылдан бери соттошуп келип, аябай чарчадым. Менин ситуациямды бүт иликтеп, жиликтеп, баардыгын тактап, чыркыраган чындыкты ад души чыгарып берди да, как сот катары адилеттүүлүктү тапты деп эсептейм. Мен аябай сүйүндүм. Ушундай балдар көп болсун. Кыргызстанда ушундай соттор бар болсун. Ушундай иштесе биз сотту дайым колдойбуз. Сот бар экен деп соттон истеле кылабыз. А бүгүнкү күндө коррупцияга балынган сотторго ушундай туура эмес мыйзам чыгаргандыктан эл сотту тоготпой калды. Бирок элге да кайрылам, тоготкула арасында адилеттүү иштеген соттор бар экен деп мен таазим этем. Соттун чечими аябай кандай десем, далили аябай жакшы болду, себеби эки жакты бирдей карады. Мен довольна, разычылык. Судебное заседание, все процессы, которые были по данному делу, проходили надлежащим образом, да, в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Кыргызской Республики. И сегодня вынесли постановление о прекращении, значит, уголовного дела в отношении моей подзащитной в связи с примирением сторон. Считаю, судебное заседание прошло в соответствии с законом и верховенством права. Да, решение было принято законно и обоснованно. Я очень рада, что решение вынесли справедливое. Чечим мыйзамдуу болду. Азыркы эки тарап жарашып алганга байланыштуу, ушерп төлөнгөнгө байланыштуу, ошон үчүн азыр бошотулду да. Бүгүнкү иш жүргөн процесс боюнча айтарым, сот адилеттүү болду. Чечим дагы, кандай десем, соответствует то, что мы ожидали. По справедливости вышло решение суда. Мы довольны.